Učimo Telugu. Tema lekcije, kuhinjski pribor. Plate. Tanjur. Ginne. Zdjela. Kappu. Šalica. Mug. Šalica za kavu. Glass. Čaša. Saucer. Tanjurić. Fork. Vilica. Čenča. Žlica. Teaspoon. Čajna žličica. Tablespoon. Jušna žlica. Katti. Nož. Venna katti. Nož za maslac. Chopsticks. Štapići za jelo. Napkin. Salveta. Lesne. Podložak za tanjur. Tablecloth. Stolnjak. Patra. Lonac. Penam. Tava. వేయించే పెనం. Tava za pijarženje. సాస్పాన్. Lončić. మూత. Poklopac. కెట్టెల్. Čajnik. టీప్. Čajnik za čaj. జగ్. Vrč. టే. Pladanj. వడ్డించే గిన్నె. Zdjela za posluživanje. వడ్డించే చెంచా. Žlica za posluživanje. కట్టింగ్ బోర్డ్. Daska za rezanje. తొక్క తీసే పరికరం. Gulilica. తురుము పీట. Ribež. విస్క్. Pjenjača. స్పాటులా. Lopatica. గరిటె. Kutlača. టాంగ్స్. Kuhinjske hvataljke. కొలిచే కప్పు. Mjerna čaša. కొలిచే చెంచా. Mjerna žlica. జల్లెడ. Cjedilo. వడకట్టే జల్లెడ. Sito. బేకింగ్ షీట్.
Lim za pečenje. Baking dish. Posuda za pečenje. Kalape ginne. Zdjela za miješanje. Rolling pin. Valjak za tijesto. Oven glow. Kuhinjska rukavica. Apron. Pregača. Vantagadi tuvalu. Kuhinjska krpa. Uppu dabba. Soljenka. Miryala dabba. Paprenka. Jar. Staklenka. Can opener. Otvarač za konzerve. Bottle opener. Otvarač za boce. Mug. Whisk. Baking dish. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite FlashcardsLuna, kam i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.